ila no mo le traffic light setting mo ni usila atoa. O le whaaiunga lea le malo na fofonga mai le afiafia na nafi i le mai ai o le whonotanga le kāpeneta. Mai le pale mia Jacinda Ardern o se whaaiunga ua whaia. Ona o lea ele i o isi vaenga o le atunu i le tumutumunga o le pipisi o le Omicron. Ai maise o le toatele o lo o tau fia i mautanga sengase. O au kilani sa tau mate le toatele ai nei a vavese e le moli lanu moli le whaasaralaunga na sawana nafi. Peitai e le ai, mai le pale mia o lo i le mawhai e ono vavese e ai isi vaenga o le atunu i le moli lanu moli. Ai whaatu mawina pea isi le moli lanu mumu, ma o lo la vea i au kilani i le vaenga lea o le ono mawhai. Ele o fiafia National ma le acti le whaai unga wasau, ai mai le so upol COVID le Greens o lo o whaau au pea le finau. Ia whaau popo pui puinga mo community ma walunga le lamatia, lea e au fiai whanau. Tangata yei mana o ngā whaapitoa, tangata Maori, whaapea tangata Pasifika. O le isi ilo i longa toi whaia le aso tōwhio le vaiaso asau, a o loma le e seta. Ua tili to atele i tangata au kilani o ese, ai anga i ato eno nofo i isi vaenga o New Zealand ona o le COVID. Latalata i le 25 afe tangata tu ua au kilani i totono le lua tausanga te aluai, po o le taimi fo i lea na sa wai le COVID e tu sama reporti le leiti o New Zealand. E le faule to atele o tangata au kilani o ese ma au kilani, peitai ona o le COVID mo na afianga, ua tili fa au popo ai. Ai ele isa le COVID o le to atele na mafuo na tula i ese o le tau ngata o le maketi o fale au kilani. Peitai, o lea ua le ngata o le tau ngata fale a ua whao popo iai ma le sa ili ngā luenga. Mo le maua nisi o le mawhai o na whai ngā luenga mai le fale ua o se whai to atele lea na mawhai o na whai ngō fie o na whetu una i ngā luenga. Ai le ngata i le o le whaata ua e nisi o le ola fia a o iai i taimi whai ngata o le COVID. E ui le to atele o lo whao popo peo na nga i ese o lo iei le wha moe o le toe tatala o tua oi mo fe malanga inga wha vau malo. O le atoe to sina mai ei tangata mai isi atunu e anga i mai ma wha mautu i au kilani. Ua amatatu i le sona le toe tapa vaccine passes e ui o lo tu mau nisi o ta iala e tataua na usi ta ia pea. Mai le pōna pō lea ua le toe tapa se vaccine pass mo wha singa ma pisi nisi e wavala lata feso ta inga matangata. Peita ai leise suinga mask po o ufi fafonga ma le foi numera whaatapu la o tangata e whaatasia e tutono o se fale. I le telo reporti o lo whaali e le whaafetai e le to a telo pisi nisi o lea whaai unga. Ona e le ngata o lea sa alua i le taimi o le au whai ngā luenga. A o leisi taimi wha au popo. Ma o lea fo iwa whai ngō fia i le vao pisi nisi whaapea tangata whaatau. E wila ua le o toe whaamalo sia e tusa masuinga o tū la fono. Peita e o lo tatala pea le whaitalia le pisinisi la tau e whaawa wai pea o na tāpā pe a mana na o iai. O se suinga o lona winga o le a le to e whesilingia o e molo vaccine pasi no fuanga pe o whale ainga, whale o tiulu maisi pisinisi. E se mai vaccine passes o le pōfo i ana pō na le to e alo iai vaccine mandates mo le to a tele o tangata whai ngāluenga vanga nai i la tau o lo ngālulua le soifua malo loina. O to ese, tua oi, ma nofo anga wha anofo e sea ai mai se fale o tangata mātutua. O lo so e leo leo tonga leo lungali i kiwi na mawatu wa mali liu. Reporti mai tonga o leo lungali ina mau o la ua tino mali liu e nisi o tangata i wawao i le aso to nai. Paule wha amaoninga wa au mai o leo lungali i kiwi. A o isi uma wha amtalanga e le o wha alautele ina mai tua. Ona o loo whaawa o pea so enga i le mafua anga o lo la ua mali liu. Ma tala muli, le toe toto ngia se tariff po o le la fonga i lunga o loa ngao sia mai la au whaatau atu e New Zealand i a saina. O le aso tofi o le vai aso nei ele ngato le a atua i eile se fulu whaatau sanga talu na saini ele whea ngai ngofe whaatau wa inga sa o loto i le vao saina ma New Zealand. Ai o le aso fo i leo le alo i ai, le toe whaau popo ina o se la fonga i lunga o loa i toilet tissues ma pepa. O le malienga o le alo i le iwa se fulu iwa pasene o lau papa ma pepa ni usila i saina e au noa ma le tautotongi o se la fonga mo le periota e se fulu tausanga. Telefonala Radio Samoa mo le nei tae au, manuia tele le nei aso. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher.